Mentakas ni ke Joint Action Committee Kilawan Bandawa Khmat Menteri Rangba Banweng Noi ke Jingtmu Bandan ya kewa umngat bat kumjuru Kiladawa ya ke jubab no Menteri Rangba. Ini nak kelengga GEC muat hydro against muat hydro electric project ni lawan mikmat. Nak keleng jangat ngasih aku abis jengkren uskatri. Ada don kini temat ayu asam pesan, makun asam pesan. Nama orang rajin kiwai kiban keren. Kemudian lu terligi senang kiban sakta long habai deh buat kami ke tourism kan lu terligi senang kiban sakta kami ke projek lada ke sorkar ke penteri kan jumpa aku apa ya deh kena ke tourism dan senang gamba arpo teli kita senang gamba tak ya tourism apa deh nagalem khas iskhatil mat jawab apa ya deh buat iskhatil kan lu terligi senang sakta naka iskhatil hills kat kumba kila pertama bagi epoka tu gaya report kat bagi kami kikidau tu bagi dan sipol tali andai kat kum kecitip kecengi kapoi khatwai kan tali sna kapsakta pina mar kum makapau menjawab ka public garing ka bagi pelong house na masyarakat kasnong mansang kipangat akalis kum kawai ni kisnong kipansakta pada pentrai ni projek dai hak de kanti mantapat kikidau pun ban maksang mansang kapsakta de kum pelong pat kasnong mansang ki sakadai kawai ni kinang sakta bakir kita cakalang dan kecakarep hadis ki cakagi cobi kemudian iskhatil hills kumba khatwai khadar tali islam temut sajanti hills pat west janti hills kemudian adu arpo utang islam kila ban patai ini long kat nu trai ka pisah ka long kini kisnong ki la oh kan nu ko pois season kam na trai na ka sauklur system langgi ya cashback hantung tu dah narda dah lang tugi baik im seterusnya ada tourism tegi percak curah kamu degi hajar ni degi hajar sakta daka penteri kami ka projek berkata lor kan ni. Kemudian tentang ekor ke sorkar bahkan berkat ni unun. Kacing sisa. Kasyong ke sorkar. Okey. Tang pada long nakal yang cungi lada ke sorkar ke sengak ni orang bayaki bakin pensang yang asyik sendan. Nama orang ilah sutu. Ba lada kidan long kan dai kacing du ya ka cingim cungi sirta. Kacingim cungi baru hakalawai mah. Di kemudian kun kita karep kun bakat nu try ka jinghe kini kita karep kita duk da kidam ya kata ka wa ngim la banong ya kata nomor ba ngim pat le thau le wa ma handai hakani ka assessment jong ki kila tho tang pada long hak tu assessment ro bun ik ba long rong kan ka bam dai ke ching sisa ma la si hakatu ka assessment jong ki ka kisu asum kim dalat sisa ya kata ka survey jong ki tengiru ngisumpai baik selentar ko ngot ang benadu kipan sakta dai dak dong benadu nong cerong sarum sadu daki selentar ko ngot kemudi kini bar ko kin sakta te kin sakta ko mut kacik karep jong ki haki ngot ki babun cai nadu kwai hadu tempau hadu ki kita ki doa hadu ki keba hadu ki sensar hadu ki ni kisok ki pai te kemut kacing du yang kebakrau kan. Saya sebut lah dah sarkar ka menteri bi kena ka projek deh kena ka yang jong kirang sang lab la thi. Nah, kata gini ki bai. Jadi, mau ngasih kan tengah dia. Nomor bakat kum kritis sesiar dari India ke Bangitip. Waktu Deputy Chief Minister makan mau, nak kita kerja ki, kita kerja KST Doyong. Hadian bagas Supreme Court lapan kesan di celong try mak pok kendau. Ini bawa tu Deputy Chief Minister kemen mah bagas Supreme Court kapan kesan. Lewat bangi ru mentangi suatu iba
ngir kita hapa poka sexual iyo palo try yaki sekagi puta dan kata ngir ki yang tagawai kanong rem nomor pagi lai nang ni kembali ke na kapot kapot minum sya ida lai ngin persya Iba tengno sekam penskam ibat kumi JC. ngadai hapa ke JC ke vice chairman akadai ka SKCS kadai u presiden ka kedua kinong rem serba ngadai kong mirisya ng room hapo JC ngadai way na itkot kan JC Pipi hakat ketuga nong association ng minang rap le. Hai. Flash book.